Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gana aja kajemuan PP7 supaya nanti sigi-sigi peinte heninang. Amban pagpole 7 hak basilan may bangsaku dalam lahat Pilipinas. Bukutan ko si Guaan Pilipinas tu. Pente dalam lahat Pilipinas do hadja. Amban Maynila ani specialty ed may Davao atau kanintag-intag ni dalam lahat Pilipinas. Baya ni kam mole 7 hak basilan. Ame si kaam bangkam mole pito mag-swab test kaam atau kan bang kajari biloo ngedo kam RT-PCR test certificate mian ini salay bates hadja bang kamurungan deru okay rui sumagwanin bangga ina pwersa ka mag-swab test. Nan si inin sanduay may bangsakun bangsaten bi paasik dalam Sambuanga niya isa bobo ore katas RT-PCR test sumagwanin peke. Baka sinin balita ako dehelo baka sinin pameseb ko dehelo. Nani video te dehelo upload ko. Sumagwanin pagbalik-balikan pege sanduhin masih pihato ga tanto kahasilan manamal. Dehelo miya nero baka tasigyew. Ko itu niya nehab tasigyew balik. Kus budumen dendangan duangan tasigyewin. Taabot si Sambuanga, Silikomo, tasigyew. Bangsate vi aman lahat basilan tasigyew. Problema na si inin, okay ne, may palabaylay, bang si tasigyaw, bang painte gana RT-PCR test de, pinamulta ruhadja. So magwaan yung problema ko ito inin, dumin hadja sa pinamulta, sampay kinasuhan pe siye. Iya binim problema ten. Pagibang kam tasigyaw paasek pitu peke RT-PCR test bin, peke swab test bin, ubos bo tasigyaw ka may pulis dem Sambuanga City. Pag tasigyaw kaam lay pinamulta pe kaam kinasuhan pe kaam diyanan man dari problema bipe. Maghappen inin ko ito maghappen inin ko ito dalam lahat Sambuanga. Tahati inin may kanakuraante ko ito dalam lahat basilan. Ubus problema nan si inin may nakuraten binisahan ne ko basa makutabang siga ko sa tatabang. Binisahanin nakurain pagibasa makutabang sa isa tasigyaw sumagwaanin ga sa tatawang. May pung tinay ko bangsa ko ang lahat basilan. Hangkan nikita binurungan procedure, inurungan labeyan, instruction bangsa inge pagpulein. Ga kami niya awa masakatahan binya swab test kalagihan. Ubusin ni nang ibipeke. Pag hinang bipeke tahati bi ibang ine resulta pekein sinigyaw parinta illegal yan. Bang illegal, inamahan kita parinta, sa kinasuhan kita, si trabaho telay. So, puasang bani, gaya kasusunante, may nakuraten, pag eduin hadya kita hinarap din kita bisigi-sigi, dapo karupangan to. Baran tabi mismo mga inang karupanganin. Da, blame tabi may nakurain. May nakurayan kabayan din, sanyang hip kita bi. So, magwaanin ko na sinambat, then bisan pese bakas may magrally na palabay-labay miyan, supaya inanan, pentayan swab test palisi iyan, kabayaan din pinatahalaman Sambuanga, basi tabi ni magrally ni siya, dalam lahat basilan, sumagwa na nga rumasi ka aprobahan, nga rumasi ka anan. Maananin masih pesubay kita mag swab test dalam bagi te pasek dalam Sambuanga. So yun mga pamban problemate. Nang kanipi yung para si ako, ga maglando ulope, bang dumendo original, da ka magday-day. Kung para si ako hatuang ako edo ko peta sigyaw ga niya amban niya suga peke. Mo okay na hadja papite be sample. Bang sa upama pag tasigyaw kaam ligtas. Okay ni swerte bi papite be swerte bi. Makaligtas kam sumugwanin sa inge bang ko kaam ko CLA kung bang sa tabi tasigyaw ram Sambuanga lay. Gene kita magtaat gene kita tat bang sinarok sine bang imban ko kam magtilew bang sine. Dani kam gene kam subay tatan ko importante tahati webi. Tahati webi niya maka akahan ako niya tasigar yung Sambuanga fake swab test nen kinasuhan. So yun mo ban may problemate inin. Kinasuhan pe pinamulta pe. Nasa ingene. Buhang kani kita baya mole magpalibre baya kita magpahinang bisan peke supaya pege katuhan ko kulang pangalta tabi ko ito kulang usaha, kulang budget, kulang sintebi page pene bang may
So pa nag-swab test kita may haga 5,000 happy bunyan boten hep lahat. Ek kape tapangusalan te iye. Sebe pikilanten bi. Ine hati hinang telay sia-sia para si baran. Sia-sia si miaan kasawian nene sawi magtuhutin ng may kakaam. Hangkan ne para si ako, tawabalik ko salawat, bang kita bi mole, magpa-clear kita bi, daa kita yung maghinang illegal. Palabay kita bi ang legal. Ang legal ene process, atau kan prosedur ene pengurung may minakurate bi. Alhamdulillah ko itu karunia quarantine ne, ini pe problemahin. Pente sa problema bilay sabab sin para pag-swab test lay. Ini malabihan ko itu, urungan tikam tips, bang inurungan duka marti PCR test, sulayan bisa lay bates. Sulayan bisa lay bates. Bang tilaw bang pinalabay duka sa lay bates. Sin pa mura-mura ya man swab test. So mura-mura man swab test. So para sa ako, tilaw biyan bang kajari ru palabay bi, iyan haja kam ngeddo. Bang tu si Isabella bang kumali me 1,500 hatu ko ito ro, 1,500 do. So swab testin na 4,000 pariyata. Tala pagbidaan na yan. Na mas mura ko melus sa Manila atau kan si intag-intag na sa dilahat, arakala ko mura ang banbito si Basilan. Daka magdayday maghinang hadya mag-type-type. Pinanya alay 20 euro atau 50 euro atau kan palangkiwan tani may dahatos pinan pagpahinanganin. Ubos yan pinan ekaro pinan lumigtas say. Lumigtas. Papite me dahatos lumigtas mo ano niya masi tawot di malas naawe ni hadya bang tawot di malas lay duming kao bang kao so pamato tawot di malas lay na problemahin da kita matuk-matuk bang may hinanggitan to siguraw magpasiguraw kita bi da kita bi nga to binobo o miyan ninisiisihan ko bang sambat metabligin tinaskil hadya si may hinanggitan to miyan safe gi maka-safe kita bi arakala na kasase kita bi. Lagi tabi baya miyan masanyangin haplahat tabi plat basilan ina kihati katuan ten bilay di alam kulungan lay raho tambay-tambay. Na problema. Obos taaka-aka kita bi sopama taaka-aka. Pinen si ano pangamahan tabi nisab. Ngamarob kita yung wikta nakaaka. Ina kihati man kropangan tabi ro. Nahangkan para sa ako. Da kita bi ngahinang bang hinang ini sia-sia. Pas bilai pa sa plug TV inin si may kapung tinihan TV akakahan TV siya bisa nagi serbi video inin mga salano kaam na mismo nga kan siya pag importante ten la isuma plug information in duk tahati may sanduwe we siya trabahulay pag katohan ko inin kekahan ko ituhin kekahan ko itu maghinang obos ko itu si Zamboanga City niya ka mag-apply sa Coast Guard dam sando may kapung tinihan TV pag bangkeo pasik dam Zamboanga mag pentenut kapal hadje nasubay niya salay bates subay niya salay bates sa swab test papite sanduhin pag kulang si budget nutag jongkong napaglutag jongkong tasigyew niya tasigyew ang mambasilan to sa Zamboanga niya tasigyew ginarob taat ko bang sinirok sine basta niya tasigyew na inin mo man problematen baya kita mura sumagwa nen trabahuin siya na gero kang pages ko peng kuda atau akan pihon bine siya kuin hadja ara-araon bi bang inggi kan tak makahapin pag hinang tinas inin maka safe kitehin gi makasya kitehin arakala pages te kam pembi mag-away-away ini sab ko budumen say sa kulay pameseb si kitebi bang sa inggi kitebi sanyang pagalinganten bi pagpoleten bi katahan ko sinagi babaya pa asek lahat den pabalik sumagwa anen Sebe, miha kita bi labian mahapin. Bang di Manila lo kita bi ngusaharo kita bi ganta yene maka pole kita bi legal clear. Bang ni kita bi baya tapole murah, sumugwa ni legal na gihatol say. So men narabaho kita bi bang kita mulai pitu haplahat bi duksan yang pagpolein. Kune tabalik ko salawat magpa-clear kita bi. Da kita bi ngahinang illegal da kita nga hinang tagasara da kita nga hinang ini maka sia-sia si baran pas billahi pabalik ko na salamin si Kam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.